Lain na. Oh, magkaroon na 110 na araw. Hoy, kagkwarta. Bayad sa TJ mas sa 300. Oh. Bayaran na ka sa 24 ni Anggeng. Ano naman to siya ni bayad? Ano naman lagi nagpakita? Nahiya na siya sa kanyang ginawa. Mahiyain pala siya. Mayayain na siya ngayon. Mahiyain na pala siya ngayon. That's it, guys. Sukahon ko itong mga itang Late na, Bia. Shh, karon ka. Di ka mamina ni Mama. Karon ka. Guys, ang bata guys, arang kaluhagayin guys. Oh. Mapakan taglawak kabiin na. Puyo, dari sa taon niya na tadto. Lah, lemon. Papa, lemon, papa. Lemon juice, papa. Papa, lemon juice, hatag lemon juice, papa. Lemon juice ito lang. Lemon juice ta papa be. Sakit mo siya. Let ice papa. May ani na. Ice na yun papa, lemon juice. Na hello guys, eat time guys. Na guys, eat guys. Oo, niya nana, eat sa. And a rar. Tanaw niyan dito magnaog ka mag-eat ka. Pasipat ba nang bata pa kaunon ay? Nao guys, oh si Bia guys, oh dili magtarong mag-eat guys. Very good ba na yung Bia guys? Eat na siya rice guys. Lagi pagpuyo. Pagpuya! Cordapio, good evening Cordapio. Hello. Cordapio. Hello Cordapio. Cordapio, hello. Hello kakak. Hello Debbie. Hello kakak kokok kwak. Hello guys. Hello Cristiano. Hello Cristiano. Hello Cristiano. Hello Cristiano. Hello Cristiano. Hello Sono Jabi cute girl. Hello, thank you. Na. Hello. Isa pa ka mo Cordapio, kanira isa Cordapio. Stop mo ko. Na pag-eat na tiwas na. Pag-eat na. Yummy. Ay. Isa lagi ka mo Cordapio. Isa lang nakitya. Good evening guys. Hello, shall we? That's it. Nanak, oy. Jenny. Yes, I speak English. Fatima, hello. Shout out Fatima. Shout out. My name is Jenny. How are you everyone? Come here. That's it.
How are you people? Thank you for watching. Let's eat. This is Nakit na lang. hello, Kino. Kino. Oh, don't speak English. You don't know how to speak English. Unsa day dapat istorya, guys? Bisaya, guys. Do you understand Bisaya, guys? Awan na akong gipakaon, guys, oh. Wala nagtago. Madali na. Nagtago ang gipakaon, guys. Look, hala. Halina, dali na. Na open it, oh. Hala, guys. Naara, guys, oh. Eat na, dali. Nara. Shh, dali na. Kasamo ka ni pagkaonon. Ay, mangusay na lang ko, ay, Bik. Kasi unay na, Bik. Dugay kayong it. Nara, guys. Kung gipakaon, guys, perting kiyata. Do you know what is this? You know this? This is yummy, yummy vegetable. It's a kind of fruit. It's a jackfruit, you know, jackfruit. This is jackfruit and we cook. Oh. Dali na. You eat jackfruit, guys. We eat jackfruit. We cook the jackfruit. Puyo ba na? Wala usik na. Ito. Dali. We eat the jackfruit. You eat the jackfruit, guys. This is the jackfruit. It's very yummy. I'm gonna feed the baby. Italy, I don't have money. I don't have money to go in Italy. You buy me a ticket. Brr, brr, bru, bru. Dali, dali. Open mouth, dali. Kinausik na, pagdali. Kinausik na. Nagi pa kao no, nagigda. Hello, Rosip Diaz. What's bro, 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 bro? Gonna feed the baby, and the baby is here. Bulaga. Dali! Da. Brr, 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 from the east. Yay! It's it. This is tuyo. This is tuyo. This is jackfruit with coconut. Mag-drink ka water. How many ice in the pineapple? Do you know how many ice in the pineapple? You should know. Let's eat. Magandang gabi sa lahat. Gusto niyo ba magpalaro, guys? Comment kayo kung anong gustong palaro niyo dito sa ating channel at laruin natin
Every Sunday. Ganon. We're gonna playing games. Finish! Last. Last na nito. Magdali, kaya usik na. You know what is this, guys? Look. Hala. Yabo man eh. It's a bubbles. Yeah. It's me. Harus naman to releasan si best friend mo. Grabe katambok ug utok ning kawana kay ang mineral efficient na para safety sa iyang pagdating sa mga bakal ba. Wala ni iyang problema nga wakay kapalit kay wakay kwarta basta imong utok pwede lang tambuka. Kay ang mineral makita no ba mo na bisan asa. Naon sa ka pero lain pa yato ah. Dahil kayo ni nga pintor ba dili basa-basa kay pag umani ang batas pinaasayang kisa may. Oh, dinaburo man na dayon og bulak. Di ko basta-basta nga talent kaya yung dili ka maawahan mo hiwi o mo agi. Hindi mo nang tagagan ng mga bulak-bulak na yun mga kipik-kipik. Wala yung siyempre na tanawan pero amot lang ha kung kaya mo na kaya ako mga tanong mo kaya ginaguni. Kaya maganda naman kung nakita ka nagayunani ba pero dili pangailangan gamit katabit ang roller. Anak pag-hindi mo kaya ay kayo mga pintura mga bilindra ba. Pero lahat po niya dito telebi na diri. Kung nakay siling asin niyo ba pwede di man ibaton pero wala kay siling. Anak, dari na. Oh my god. You want bubbles? Yeah, this is bubbles. Anak ko. Oh, you play over there. You hold this. Oh. Hey, from where are you, Azra? Azra Nohi? Shout out. Shout out. Azra Nohi. Thank you for watching. Thank you for being here in my life. Look at the baby. Ay, patay. Patay, mag-iwi kasi yan.
Pwede ka dire magkanta di. No? Dire sa live ba? Magkanta. Hindi siguro. Mukhang mga gamit lang. Na 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 na. It sounds cute, you baby. Thank you. Kani naman ako. Nanayayaw pa ako. Cuman, Kayo. batay katungkuan. Malapanit mo na. Sambal mo na. Pagid-tigid din. Ah, kagid. So happened to my head. Help me. Help me. There's something wrong. Ah, kahap dok. Pagid-tigid. Matapos yun. Ayaw, mama. Oh my god. There's something in my neck. Concert ta, daddy. Ano ka naman kayo? Magkoon bata ka ng... Gusto ka niyo? Gusto ka niyo? Naging ligaw. Naku, obvious yung 160 na. Namamalik mata lang. Hindi ako ba yan siguro. Hello, good evening. Hello, good evening. Shower out. Thank you for watching. Magsing si mama ba? Please? Magsing naman si mama. I want to sing a song for you guys. Good evening. Ayan daw. Hindi na yan. Sit down? No, I don't want to sit down. Hey! Hey! Ako na rin takala.
I-off na lang ni mama ang phone kay. Dili na lang mag-sing-sing. Hello, I kembot mo, baby. Ay, wala man. I-off na ni mama. Oh, i-off na ni mama. I-off na ni mama. Hello, hello. Oh, wala na. Wala na gani. Ice. Hello guys. Look guys. This is lemon juice. You drink lemon guys. Lemon and This honey. is a lemon and honey and we're gonna buy ice baby. Gonna buy an ice. Wait a minute. Na dili man ko kapalit to guys. Ano ka pa? Dali. Kumingaw ng anak. Look guys, this is juice. Huh? Oh, dali. Kugusot ka. Dali, kay kugusot ka. Look guys. Si Bia guys. Hello guys. Ang among baby guys, gusto niya papagos-kugos kang mama guys. Look guys, oh. Lablab na niya si mama guys. Ano niya buyaan niya mama guys. Kay basin daw mulakaw ang mama. Mangitaog laing bibi. Dili, mangitag laing bibi ang mama ay naro. Nara guys, si Bia guys. Nagbubbles siya guys. Look, blue the bubbles. Bruh. 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 Look the bubbles guys. Bruh. Look the bubbles. Oh, a lot of bubbles. Oh no. Yay! Ikembot mo, baby. Ikembot mo, baby. Kembot lang mo, baby. Hello, baby. Gay. Done! Look out! We have the bubbles. Bubbles with you guys. Oh, look guys. Look at the ice guys. Ice. Oh wow, yummy ice. Juice. It's lemon juice. Look at the lemon. That's so yummy lemon juice. Lemon juice in the evening after eating rice. We drink lemon juice. Kayo ng shot ako sa'yo. Okay, ako na si Jupi. Sipin mo lang na maraming nakikinig sa'yo. Proses na hinangaan mo.
Ikaw talaga ang idol ko. Happy graduation day sa lahat! Sa lahat ng gumraduate! Congratulations! Yan. Uwi kayong bata. Asim na ko. Oo, ganyan niya kay Lemon lang. Lemon. Lemon ng mama. Drink lemon. No. Yummy man na. Asim kilig. Ano si Bia, guys? Kinikilig siya, guys. Lemon. Palimpyo yan sa lungs. Hmm. Sa ilo na po sila. Basta baday kayo na. Ano yung gibulad? Lemon juice. Hello, guys. Yummy lemon juice, guys. Yummy lemon juice, guys. Maninggi basa, dirty naman eh. Lemon juice with... Kao, nagwiwi lang kadaghan na ba na yung wiwi di? Lemon juice. Yummy, guys. Kani sige ginom batay. Bahagi ta ni ron. Lemon juice. Na, drink, guys. Lemon juice, guys. Lemon juice with honey. And it's so yummy. Ew. Yak, iyo ko rin parang yummy gani. Mama. Juice. Mama. Hmm. Mami. Hmm. Yummy lemon juice, guys. Lemon juice. Yummy, guys. Asim. Asim kilig talaga ang lemon juice. Ang kag-snack na. This is yummy lemon juice. Let's drink. Let's drink, guys. Nabra! Nabra! Bra! Mukuyog ba na to si daddy sa imo de? Bra! Sige lang. Parang Domingo. Bra! Higaw na. Amang ka de. Nam. Di ka daog ato? Amaw ka de. Wow, babu.
Matanaw sa dala siya sa area, di sir siya mo magdalang bunggo. Drive ba na ni siya yung suot, kadi man siya kabalo mo drive. So doon yung mabisita. New editor, hello. What's doggy? Doggy dog. You marry me. Yo, come here if you want to marry me. Dio. Kig marry daw siya sa ako, Dio. Teach me how to doggy. But I'm married already. That location na yun daw. Philippines. Siargao Island. Hi, Gia. Good evening. Let's drink. It's lemon juice. Hi, Gia. Yak daw. Nabasa daw yung tiil. Yak. Grabe ka. Arte. Diba? Arte kayo ni mong. Arte kayo ni mong anak. Arte kayo ni mong anak. Thank you. Kaartihan. Nabasa siya. The water spell on the feet of hers and she cried. It's yucky. You can give me your number. Why? Give me number. You give me a money. You send me money? I'll give you my number. Ayun, nagkudoon ko kaya mabasa ka. Bigudon, dito ka pa dili matuluan ni tiil, bigudon, kaya hindi matuluan ng tiil. Yeah, go down. Tara ka mag-sleep na ta, mag-bed na ta. Sorry, I'm not available. Thank you for watching, new editor. Thank you for the love. You want jowa? I will find a jowa for you. You only come here in the Philippines and I find you jowa. There's a lot of jowa here. You know, jowa, a girlfriend, a wife you want. I will give you a wife. You come here in the Philippines. It's on me. You just prepare a lot of money to come here, visit in the Philippines, and I will give you a wife you want. Na. Hi guys. Eat guys. Play bubbles guys. Thank you, new editor. What is your name? How can I pronounce your name? It's new editor. Oh, in 2 years you will come? Oh, you contact me here in the YouTube. You comment on the video I posted. And I will reply you. That's it. You watch the video on my YouTube channel. In 2 years you come here, I will give you wife. Jaro 9. Ay siya magtrapo sa tabi. Kasama kami ng bata niya. Jenny. I'm Jenny. Jenny. Jenny Laurel. You find me.
You search my name. Jenny Laurel. Ow. Am I beautiful? He is not butterfly, nak. It's mamang. Timos na. It's not mamang. It's not butterfly, it's mamang. Tanay subahan di kaunan dapat. Oh my God, na ay nang lupad-lupad itong mamang. Patay, ano kayang nakita ni Bia? Oh my God, nakakatakot. Subahan naman isa sa mga vlog bintana yang ikaw. Yung kadiri. Ang yami-yami gani. Ang yami si imong kagaral. Kaya maglore o trending. Trending si imong kagaral. Ow! Ew! 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 Nakakadiri. Mukhaong gaya mo nga nakanadi, ikaw ba? Yung ka dirty na pa. Ah! Ito nilaksa! Patay na. Jenny Laurel. Thank you guys for watching. I'm gonna sleep. See you in my dreams. Good night.